Jesmo svi flash red ili ima neko koji još nije otlo? A naravno ima. Aj, nikad neće mi biti auto. A daj meni alt isto neće biti. Ajmo War Pitrin. Jump Pitrin, drži klok dok svi ne skočimo. Kako je ovo dobro za vidjeti. Ko je to u Drake? Što men čini? Auto. Aha. Jump, drži klok dok skočimo. Anski, boš snimao ovaj put? Snimam već. Opet će ti lako. Neću Nemoj sad, spuštat neću više. prozor. Neću. Sad bude fino onako, ne statički. Aha, da. Ovi skremaju. Ovi skremaju treba biti malo. Shorty. Ajmo, align carry. Ubite ove na gateu. Ja ugas krema isto, ja utra ubiti. Sve ćemo. Ama ne možeš miksi sad dok imamo eti globu. Aj. A ko je odvorpo? Falcon. Dobro. A Niko Webel. Ima Loki. Ja mislim 15 minuta da ne treba više u roboci. 49 lokala sam tjela. Dem kalkular. Nemo repat nikoga. Aligna nismo. Bez? Nećemo. Hoćemo. Ovo isto hoće za skremat. Aligna nismo carry. Warp carry. Jump carry, drži cloak. Smogovaca jebat. Da. Tam, čik. Ćemo i ovaj gazom. Ne, zašto? Zašto bi Što ne ovaj treba? molim te? Jump, drži cloak da svi skočimo. Da čovjek jebat što ostaje odmah. Protu pitanja. Nećemo ih. To bi još te tražio. Ja, 0 čelića. Nema retova. Vidi nema retova. Da, ajmo Warp Uroboros. Tečka je samo sep na gate u roboci. Nećemo autove na gate, ostaviti ili... Ne. Možeš na posi. Guardian upalite. Rediste. Galjani palite reziste, clear history, koji ima nekakav overview za taj situaciju, neka loada, sort by name. Pripremite jedan izbacit. Pripremite kanticu za izbacit, jedno nečega. Ja ću Matinog drona dok sam rekao. Ja, Dipos. Poslije tamo Da. opet. Naš bookmark, a? Imaš desku klubu. A imaš i bookmark corporate. Ako nisi warp na anskog RTL ti je password. Dobro. Ne Aj, kanticu komunikaj. bacaš ovdje. Kad uwarpamo u sajt onda bacit kanticu. Jebi ga sva. Koliko pitu kanticu sad?
A sad je gotovo, neće možda dugo izbaciti sljedeću minutu, 2 minute. Moći, Pa moći. Treba Hoćeš, čekat hoćeš. Beksija. Treba pričekat Zašto? Peksa. Da stigne Nexus. A A dobro. šta rade besovi kad se uđu unutra? Besovi orbitaju Uroborus. Znači orbitu Uroborus i odmah dronove Koliko? Uroborusa. Pa koliko ti je optimal? 5000, svejedno. Znači prvo će bit će najvjerojatnije fighteri odmah, njih ćemo prvi rješavati. Znači broadcastati jednoga za one koji ih nemaju na overview. Pa si ga odmah dodajte na overview. Znači, fighteri se prvi rješavaju i kad se sponaju, bomberi su uvijek primarni. Džuka fighteri se zovu Lirsa Uton Uton. Paračuja. Lirsa Uton Paričaja se zovu. Uroborus se zove Uroborus. I više manje to, ako neki se pojavi ovi neki Outini, Auge, nešto, to ću ja broadcastat pa ćemo to. Ali ono, sve će biti rečeno. Vidi, ne ide, a? Ide u šaftaru. Mijenjajte lasere. Mijenjajte Koji je lasere, ono tako pas? je da. Mijenjajte RTL. Mijenjajte kristale. Ovisno o range-u, onoga što gađate. Nemojte biti lijeni. To je rezervni pas. Džuka prvo uđu Abaddon ono malo, onda idu Guardian. Ajmo, align svi. Jel možemo Pexi se alignati? Nekog mogu lepat naslov, jel? Da. Ajmo svi Može, align align u smjeru, svi align u smjeru gdje pokazuje gate. Keljo, drugu stranu. World se ne alanja. Ajde, onako ću ja biti primaran uvijek, ajde, uvijek mene prvo napadne. World Znaju kaj ima najviše lova. Znači, koga fighteri lokaju, taj nek veli. Ko je ušao? Ko je pokrenuo sajt? Ajmo warp. Warp, svi warp. Ko je ušao u sajt, nek veli odmah. Odmah broadcasta need armor. Koga ću izbaciti? Broadcast Sebe je need Need armor. Koji je prastav za boss vanjski? RTL. Fighteri Kako? su primarni. RTL. Fighteri su primarni. Broadcaster need armor. Zbaciti kanticu. Orbit Uroborus. Izbacite sve iz kantice. Best. Bomberi su u startu bili tu. A bio je best. Nijarija, mislim. Guardian je orbit misija. A kako će Primarni je Guardian Arnon za ABS-ove. Scorch range. Guardian i Orbit Mixi na 2,5 km. Kome idu dronovi? Prva polovina u svedu kardinalu, druga Mesija. Za ABS-ove primaran Arnon, broadcastan je. Sekundarni Outuni, broadcastan je. Tercijarni Outuni, broadcastan je. Kad uvatite priliku, webajte Uroborusa. Uđe panik ovdje. struje, daj levo. Čim uđete u range da bacite dronove na Uroborusa, bacite na dronove. Primaran je Outuni koji je donji broadcastan za BS-ove. 17.24 Outuni je primaran. Čim budete u range za dronove, pustite dronove na Uroborusa. Lopki kad uvatite priliku, webajte Uroborusa. Ok, Scorch, po Uroborusu svi.
majstor pun s kapom. BS-ovi multifrequency ovog Outunija da skinemo koji je blizu. Outuni iz broadcasta za BS-ove primarno. Dronovi su na Uroborusu. Skorč Uroborus. Može broadcast Uroborus, nemam ga na ovom jednom overview. Bio već. Evo ga opet. Evo genij je došao. Uspio proći. A ne, Parovi sad čuvajte pitate svog doći. para. Znači, parovi čuvajte svog para, jedan rep je vazda na vašem paru. Bomberi. Bomberi. Bomberi primarni BS-o ima Skorč. Koga lokaju bomberi? Koga lokaju bomberi? No, ono. Ljudi, gledajte koga lokaju bomberi. Morate svi imati Lirsauton pa Gdje Ričaja. Planika Guardiana? Pa daj brže to malo. Kaže da ne može... Broadcast. Dobili smo shield od Vipa. Okej, Uroborus, Skorč. Amo na gađa. Svi po Uroborusu, Skorč. Nemojte se sramiti reći ako vas bomberi napravi. Šta je, zašto nije rekao? Mikrofon ga sjebo. Znaš kako je sad vika. Mene, mene! Nemojte ko vi izvikat, molim vas, glasnije budite. Jedini opasni dio je ovoga kad Bomber Fighteri izađu. Da. Ulazi genije, tako da znate. Misli. Moj. Genije ulazi sa Megatronom. Dobro, dobro. Nije Arius. Vrst. Pipe, Orbit, Mixi, Pipe. Explicit je pun. Ljuka pun. I dalje su na Amonu. Neko ne da Kamerevici Džemansa. Ok, ja ću. Arnon, primaran za BS-ove, broadcastan je Skorč. BS-ove primaran Arnon. Dosta kapa tekstu. Dva Utina. 3. Primaran Outuni iz broadcasta za BS-ove, Skorč. Ovaj ih je Bježe. maknio. Bomberi. Bomberi. Bomberi primarni. Bomberi na Amonu.
Bomberi na Monel. Da, da. Dobro. Dio na etni. Sepse si dobar skapao. Je, pa rekao sam bio. Ok, Ouroboros short range. Ali možete malo farmu popraviti ako nije bed. Podcast. A jesam. Nisi. Nisi. Ja te na to vidim broadcast na Guardianu, te ne vidim broadcast. Ne znam zašto. Ne vidim ni ja. Provjerite svi, Ne vidim, ja plavi provjerite broadcast svi, ne vidim. provjerite svi dole desno da su vam strelice, gore dole lijevo desno. Znači da mi je Yes, broadcast everyone. ne vidim plavi broadcast. Aj podcasta i sad. Sad vidim. Sad si broadcast. Ovo svaki put se brže ide čovječe. Da. Mare nestane koji baci mi pon. Evo, eto, da sam ispomislio. Ali nijedan nije opasan. Opet dođe da vidi 6-8 lokalne se suđe da uđe ti pogleda šta je u Ouroborusu. Ja mislim da su mi slobodno ovo mogli ostaviti za 2-3 dana. Brzina Ouroborusa mi je super. 3 metra u sekundi. Ne znam, di bi. Pada on brzinski sada. Ja ću vam skonstruju. Ako još uvijek punite sepsu, možete stati sa strujem. Oni napali Ja se ću vam Split. skonstruju, vidjeti dvorci se počeo. Ja ću se eksplisnija. Oštir struje sada. Burst. Čak spojiti pun. Evo ih. Ajte. Na levu su fajteri. I nemam struje. Kramp, dosta struje. Imaš struju, imaš sve. Dobro je. Ne, bojio sam se da mi se HDNR ne isključi, da sam gotov. Vestovi poslije fightera, ovo je Arnon kojeg sam broadcastao. Poslije fightera. Aj, Vestovi Arnon. Murat, jesi ti pun? Sad evo upravo prije pol sekunde, hvala. Ok. Taman sam htio vidjeti. Kelju su počeli gađati. Okej, I vi Ouroboros, postavi- kratki range. Broadcast Kelju, molim te. Ostavi kad budemo bacivali altove da ubaciš tu rudu da je rastiraš. Hakiraš to. Može. Da vidim ovaj Slušaš malo podcast da video, ćemo ne? Vidi. Mhm. Ja ne vidim svoje.
Koliko mu je trebalo da Marmor pane on cool? A jako brzo. Brzo. Sad na kraju Shielda će Altovi Warpat. Ali iće odmah Alski poslije ovi bomberi, znaš. Warpat na Uroboros, samo da su na gateu tamo. 12,5 minuta tek radim. Još 5 minuta i gotovo. Prvi put smo sat i po vremena radili. Ma još 3 minute je beko gotovo. Prvi put nismo hakirali. Prvi put nas je bilo 26. Koliko smo radili 3 puta? Sat i Sat i 20 po vremena. minuta. Sat i 20 minuta. Kada opet ne. Kad bude War pred kraj armora, znači Warpat će ti na gate još malo, bude rekao ja. Samo nemojte ulaziti još. Ovo biti lokal je naš, ajmo Altovi na gate, na Uroboros. Na Uroboros. Pukao je krivac? Nečiji dronovi divljaju sukuda, pa vratite ih na Uroborusa. Ne, to ubijaju ovi. To Okej. ipak se baca dobro. Sorry. To su dronovi od Guardiana. A biti Farabot ili Dominix? Krivac, ti nisi u fleetu. Koliko je bio? Evo se. A na gateu još fleet, onak solidan Altova. A svi u teh 3 kruzerima. Transporterima. Jedni protiv drugih. To malo dopunati se. Bomberi. Bomberi. To su ovi paričaja, jel? Koga Koga lokaju? su bomberi? Ja ću Warlordu svoj. Ja mu već dajem kap. Ne, bilo steps. Hoću na Kelji? Na kome su bomberi? Keljo. Ne znam. Na Kelji smo dobili isključen. Pa mogao bi reći. A isključen je mikrofon jeben mu. Dobra, je napadano se, to nije problem. Skoro si na pola bio. A i bio je broadcast na početku odmah. Brst. Ima još jedan ovaj fitar. Dobro smo Shield. Neko od Altova uletio. Nije Alt. Krivac. Altovi, budite spremni Warpat u site. Malki pun kap, hvala. Sepsi isto pun kap. Uste dronov. Lagano. Ne treba, sad će Vip baciti. Krivo sam. Ajmo Altovi, warp. Ne, Stiču armor, vas. kap mi treba, krivo sam stisnuo. Ćemo stat pucat. Ma neće. Sam puce. Samo Altovi rokajte u site, ajde. Vip ubacu. Bacio, zadnji čas. Ste svi unutra? Tako nije ni neću više. Bum. Vidimo ko je glavni kerber. Da vidimo ko je 17 broj 1. Majstor je prvi, ajde. Anski, nemoj samo uzimati. Kon 7 ekipa, ja. Nixi Pexi, ja, joj. Dobar sam bio i ovo. Majstora ni nema, jebo.
Pa vi mene samo tuglačite Kerberom, a ja Meni neću nema. ten svijet. Razočarao si. E, Pavo, Ajde, uvucite dronove. Meni je puklo sve zablokiralo, samo sekund. Ali zloće se ne da. Nightmare, Blueprint, True Sunshine, Heavy. Nemoj samo uzimati tanske da stavim u... Ma neću, ja ću evo, print screen. kita. Dobro mi se nije kita ovo. A bolje nego zadnji Ima- puta. Ima bilja bar. Aha, Nightmare je bilja. Ima. Hvala još taki 30 je... A kako smo krenuli, možemo mi to za jedno mjesec dana. Ovo je 5. bio. Ste pare dobili svi?